Naši trastizi koji su odgovorni pred zakonom kanadskim za imovinu, oni su pismeno tražili od ove privremene uprave da da stanje blagajne. Odbili su da to daju. Znači, mi se držimo apsolutno u mraku. I mi smo zato bili prisiljeni da se obratimo građanskom sudu i da raščistimo to. Taj sud je sad u procesu. To je svakako skup proces, a to je dug proces. Mi smo upozoravali kad smo slali pismo Svetom arhijerejskom sinodu i njegovom svetosti patrijarhu, da kažemo, molim vas, pomognite nam dok se ta vatra više ne razbukta, dok se ne razgori, poslije će biti teško ugasiti. Nažalost, oni to izgleda nisu ni pročitali, nisu odgovorili i evo šta se desilo, stvari su došle dotle i mi moramo sad ići do toga. Meni je to sve jako žao što je do toga došlo. Mi nastojimo, barem u Hamiltonu, da stvari održimo koliko toliko civilizovane. Mi smo verni našoj pravoslavnoj crkvi, mi se ne borimo protiv crkve, Bože sačuvaj, ali mi jednostavno vidimo da imaju nepravilnosti, mi volimo našu crkvu i želimo da je pomognemo, da ozdravi, jer što kaže u Svetom pismu, ko ima veliku ljubav, daje i veliku žrtvu. Hvala vam. A brace, da li ste se pričestili danas? Recite nam. Ja, vi Angelina sve poznate. Dakle, ja sam, braćo, išao juče na ispovest kod moga sveštenika i on mi je rekao da je dobio instrukciju od preosveštenog vladike Georgija da svi oni koji su uključeni u sudski slučaj u Hamiltonu da neće moći dobiti svetu pričest sve dok ne uklone njihovo ime sa toga suda. Znači da se odreknemo. Tako sad stoji stvar. Mi smo zadnje 2 godine mi smo se mogli prečešćivati, nije bio problem i on nas izgleda mi malo ovako gleda da nas pritisne da se mi odreknemo suda. Naravno, stvar to znači u stvari praktički ekskomunikaciju iz crkve. Slušajte mene sada. Po pravilu ne bi žena smjela spavati u njegovom manastiru. A on ih mijenja svaki dan. Koliko god će žena tu došlo, da izvinete, svaka ošla u bolnicu. Ja vam kažem pravo. Svaka. Draga braćo i sestre, ja sam Toda Marić, rođen u pokojnoj Dalmaciji, blizu Knina. Četnik sam od glave do pete i Srbin. Ova me majka rodila, a ova će me majka sahraniti. Hvala Draži, hvala Đujiću i njihovim vojvodama što smo u slobodnoj zemlji. I njima hvala i neki bude slava. Draga braćo i sestre, meni je drago što ovaj čovjek rekao nešto malo prije od Nijegari. Ima 2 godine, ja sam bio na sahrani nesrpski dan na Nijegari i došao je pop Rajo iz Bosne i prijavio se vladiki Georgiju da mu dade parohiju. Ja se upoznao sa popom Rajom na Nijegari, a kao oče Rajo je listina da Georgije od vas tražio $25.000 pa ćete dobiti parohiju. On kaže, zemljače, mi se ne poznamo, niste u pravu, nego tražio $30.000. Ja sam predsjednik ovoga svetoga centra Svete Trojice u Bimbruku, ovom je već 9. godina. Prije toga sam bio predsjednik korporacije Svetog oca Nikole na Bartonu 14 godina zaredom. Želim samo da kažem da ova cijela situacija što se sad dešava ovdje, mnogo je teža možda čak nego 63. godine. Mi smo onda znali od čega dolazi pritisak od šlosera, što kaže onaj Bojić, i kompanije, i prodati duša srpskih vladika koji su nas protarivali i to sve radili. Samo me mnogo muči jedna stvar. Kad su došli i rješavali situaciju od vladike Dionisija, onda su znali poslati delegacije, lažne vladike, da pronađu njegove greške. Ali danas, šta se dešava sa vladikom Georgijom, uopšte ne šalju delegacije iz Svetog Sinoda iz Beograda da vide šta je stvari tu. Sramota.
jedan vladika zatvoriti svetu crkvu već 3 godine, evo sad ovih dana se dešava, zar to nisu radili ni Turci u jedno vrijeme, kamoli srpski vladika? Ovo je o temi, ovo je pre 2 godine prvi put crkva u Nijegari bila otvorena. Prvi put na sahrani pokojnoga Mitra Vukovića. Prvi put. Tražili su sveštenike, vladika Georgije zabranio svim sveštenicima, niko ne sme, bilo ovi na dužnosti, bilo u penziji, niko nije smeo da održi opelo. Prvi put crkva i crkvena vrata su bila otvorena, pošto je, što kaže sestra Angelina, neko je stao i rekao, znaš šta, Bog je gore, on je iznad i popa, i popova, i vladika, i svetog sinoda, pošto je najveći sinod, on zasedava u nebesima gore, a ne ovdje na zemlji. Mitropolit Hristifor nas spomenuo nešto, čujem tu na DVD-u, da on je određen i postavljen od strane Svetog Duha. Ali u Svetom pismu piše, mi smo svi postavljeni od Svetog Duha. Svi! On neće da kaže, to piše u pismu, za sve do jednoga brata i sestru. Da Sveti Duh postavlja i sestru Angelinu, i Miodraga, i strinu Milku, i brata Šoškića, i onu baku, i one 2 sestre što su plakale na DVD-u, tamo sinoć sam gledao. Sveti Duh je lično postavio njih. Draga braćo i sestre, vidjeli ste i čuli ste na šta idu, jer je jasno iznešeno na videlo. Lažu braćo i sestre da je novi ustav bio usvojen. Nije. Zato je pobesneo Hristofor, kad je blagočestivi naš starac Kosta rekao čistim srcem, sjajan ko anđeo, da nije izostavio ni jedan crkveno-narodni sabor od 1963. godine i da ovaj novi ustav nije bio usvojen, nego odbijen. Nije se nadao lisica Hristofor da imamo i uma i savesti, trezvenosti i pameti, mudrosti i integriteta i hrabrosti i visokog mentaliteta. Prema svemu ovome, braćo i sestre, da sačuvamo svoje korporacije od ovih vukova, jer mi danas štitimo našu crkvu i kanona. Pa ćemo mi njih držati odgovornim, ne bi li se i oni spasli. Kada su episkopi izgubili kompas života i spasenja, pravoslavlja i evanđelja, jer iskrivljuju, izvrnu, okaljuju i oskrnave sve što mogu. Ali tu smo mi, da im ne damo. Ne dozvolimo im da vode pravoslavlje u propast svojim krivoverjem, posebnom učenjem i lažnim svojim zapovestima. Ne dajte se. Na pravom ste putu i da se dičite tome, ne da se kajete. Jer su oni najamnici, braćo i sestre, kako nam je predupredio Gospod naš Isus Hristos. Pazite se kvasca fariseja i sadukeja, vladike i patrike, opomenuo nas je. I ako me ne verujete, sada ćete vidjeti i uveriti se. Jer to iznosimo na videlo svima u celoj Božjoj dijaspori, da biste sami sudili i uverili se šta je pravda i istina. Živeli. Idemo dalje. Ima puta i načina i leka svemu ovome, ako se sjetimo da smo telo Hristovo, da smo crkva Hristova, da ovo nije neko socijalno društvo, nije neki klub. Ovdje se ne radi o nekom članstvu, o nekoj članskoj karti, nego svaka krštena pravoduša, pravoslavna, svetim krštenjem i miropabdanjem koji živi na teritoriji gdje je Srpska pravoslavna crkva uredila parokiju Svetog Georgija, svaki taj koji je kršten i ispunjava svoje obaveze prema svojoj crkvi i verske i materijalne što se tiče održavanja ove crkve, su članovi ove crkve. Ne moraju da se prijave ni predsjedniku, blagajniku, ni Marku, ni Janku da ga primi kao član. On je primjen svojim krštenjem.
ovdje moram da vas zaustavim samo za jedan trenutak. Izgleda da je rekao nešto pametno, duhovno i mudro ova lisica, zar ne? Nemojte se varati. Dozvolite mi da vam protumačim šta je sad bilo i u čemu je hitra ova episkopska igra. Prvenstveno moram da kažem da smo i to očekivali, da će grozni saditi svoje neljude u sali, da prave razdor, komociju, smutnju i paniku. Zato je rekao u početku, ako se sećate, da ne bismo slučajno to učinili. Time je nagovestio šta će se izbiti. A hteo je nas da okrivi za to. On je, braćo i sestre, to sve namestio, misleći da nećete razlikovati nečlanove koje je on lično pozvao od članova. Pa onda bi mogao da kaže da naš narod seje mržnju. Doduše, upravo je to Hristofor rekao. Jer su najpametniji, najmudriji, najsloženiji, najjači, pa i najbogatiji ovdje u Nijagari. Ali hteo je da stvara razdor i pomutnju između naroda, da bi opravdovao svoju neosnovanu disciplinu na njih, kao bojagi da je imao pravo da zaključa crkvu na podlagi ovakvih primitivaca. Vidite koja je to prefidna, lukava igra njegova, jer ne može da se opravdava ničim, pa je mislio da će uspeti s time. Ali nažalost, sreli smo ga opet. Ja sa svojom kamerom. Tako se ne nosi mantija. Vi nemate pravo da nosite mantiju. Koliko ste nemoralni, da nema smisla da episkop bude mason. Nema nikakvog smisla. I da bude toliko nemoralan. Nema nikakvog. Vi ćete odgovarati pred Bogom. Zaista. I pred narodom i pred... Nekadašnja monahinja. Sram vas bilo, Dodire i Kriste. Sram vas bilo. Sram vas bilo. Odgovarat ćete vi pred Bogom. Ja rado. Ja sa podignutom glavom. Sa podignutom glavom. Sram vas bilo. Sram vas bilo. Ne, nije uspeo jadni Đokić da soli pamet narodu u Nijagari. Narodu koji je prav, ispravan i Bogu odan. Pa ne može da zavarava nic Boga, nic bivšu monahinju srpsku. Monahinje srpske od njeg bježe, on za tuđim novcima poseže. Sve što rekoh, pa to nije ništa, on je poznat ko strastan turista. Pa mu muka pala, kud će i šta će sad, tu ga i čekamo. Da rasparamo do besvesti njegove laži, bezumlje i izmišljotine. Sve to jedne. Bez kapi znoja, bez kajanja i naročito za vreme velikog posta. I zašto je bila reč uopšte o članstvu? To je bilo, braćo i sestre, da bi se smanjilo kredibilitet članova crkvene korporacije. Jer zapamtite da oni idu na to da sruše crkvene korporacije, jer ne mogu da kradu sve što žele sa tim i suviše temeljitim korporacijama. Slobodno se. Reci slobodno, ne boj se nikoga. Ne bojim se ja nikoga, ali oni hoće otvoriti crkvu da mi njima dademo ovo sve nepre. Da, mi smo radili za ovo. Jer setite se, hoće oni da vladaju kao